sami idu. Odbor mu jedini onaj, kako se zove, Efendija. A što? Pa nisam tvoj Bog, i moj, i tvoj, i nesi. Znam da je Bog, da kažem, bar, priznaj ga. Upremi se oko na komunisti. A doušnici. Sutra komunizam osvoji, da kažem, on sve zna njegovu situaciju. A vi sad znali, sad ja kad bio, on je znao, ali vidio da je on svog obezbijeđio, a nama... A šta misliš o koroni ovu? Ništa, da ti kažem, to je uvijek bilo. To je malo jača gripa, a ovo su oni izmislili. Znaš, oni to izmislili da bi, da ti kažem, napravili politički čas. Da oni provare kako hoće, a nas uku. Pa ko će ti radba? Nerad nije nikad da kaže tvoju. Radi izblačuo nerad, nije nerad izblačuo rad. Tako. Daj mene, nek buni, ja ću je dat na mi osjeće. Ako se neće za pol godine primijetiti moj rad, a poslije pol godine opet isto tako nastavi. Vidiš ovdje, Bosna je, džaba šljunka, džaba radni snage ovi lokaši, da ne vidiš vaša, god hoćeš, noću, piju. Dakle, džaba čimenti. I ja bi, kad sam bio predsjednik opštine, gdje, pohapće to noću i piju, bandu, daj mu danas 4 puta da jedi, ne jednu, kutiju cigara i pivo za vrijeme ručka. Ako hoćeš da mu otvoriš negdje to, negdje da zatvoriš za tu stanu, ako neće nek idi kući, ali će milicija, možda milicija dolazi po tebe. Gdje? I da iskoristimo ovaj resurs. Vidiš ti koliko hoć betona, treba. Ja kažem, treba zakliješ se, evo je. Nek je oma osjeća, inače on bi mene ubili, oni bi pare imaju, mogu da šta hoću, ali to prvo mene, vidiš, oni mogu te jedan drugo naštimati snajper da stigli, ali nije to kad isti prije. On kaže, kad ja pristajem, ti ne mogu. Kad ti pristaješ, ja ne dam. Ja hoću. Tako da se to ganja dok penzije ne naraste na 80.000 maraka mjesečno ima, a imaju oni firmi kogod hoće, na braćima, Andrijskim, Dađicima, to je ono strane, hoće, ništa radi. Pravi je te, kako se zovu, one hidrocentrale. Pa nemoj bazi, no, fina, čist zrak, to je turizam, nek se radi.